Da li smo u direktnom prenosu? Hvala. Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na redovnu konferenciju za medije svakog ponedeljka u 11 časova, u okviru koje iznosimo najnovije podatke iz našeg serijala Kriminalni krugovi u vrhu aktualne vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ovo je treća epizoda na kojoj ćemo izvršiti rekapitulaciju svega onoga o čemu smo govorili u prethodnim epizodama i naravno postaviti pitanje svih pitanja, a to je zašto na sve ono što sam do sada iznosio, do sada nisam dobio ni jedan jedini odgovor. Naime, kao što ste vi kao mediji svedoci, vladajući režim se nedavno opredelio za taktiku apsolutnog neodgovaranja na novinarska pitanja. Naime, Aleksandar Vučić na svojim konferencijama za medije više ne odgovara na novinarska pitanja novinara koji nisu pod kontrolom, a Nebojša Stefanović, kao što znate, nedavno je izjavio da više neće odgovarati na pitanja u vezi sa aferom Krušik. Potpuno isti slučaj je i sa svim pitanjima koje sam postavio u dosadašnjem serijalu Kriminalni krugovi, tako da svi prozvani akteri ovih afera koje ovde otkrivam, kao i nadležne državne institucije, ćute i ne odgovaraju na moja pitanja i pokušavaju jednostavno da skrenu pažnju sa ovih konferencija za medije kako šira javnost ne bi mogla da sazna ono o čemu ovde govorim u Domu Narodne skupštine. Zato ću danas ponoviti i podsjetiti kompletnu javnost na neke otkrivenih afera i postavljenih pitanja i da vidimo zašto nismo dobili odgovor na sva ova pitanja. Pod broj 1, ministar policije Nebojša Stefanović ćuti o svom kumu, batinašu Goranu Papiću i ne dozvoljava da Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovori na moj zahtev za dobijanje informacije od javnog značaja, koja je to završena srednja škola i fakultet Gorana Papića i kako je ovo čudo od policajca za samo 4 godine, bez ikakve policijske škole, stigao do mesta zamenika načelnika u službi za borbu protiv organizovanog kriminala, dakle do jedne od najviših funkcija u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, nema odgovora na izuzetno važno pitanje dokle je stigao disciplinski postupak protiv Gorana Papića i Tomislava Antonijevića i šta je utvrdila istraga Sektora za unutrašnju kontrolu MUP-a u vezi sa pomenutom visokim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova i njihovim slučajem zloupotrebe službenih ovlašćenja i brutalnog fizičkog prebijanja Dejana Pejovića u sred belog dana na ulici Zaplanjskoj u Beogradu 22. oktobra 2019. godine uz prisustvo njegove supruge i sve ono što znamo da se desilo toga dana. Naravno, postavljam istovremeno i pitanje zašto Ministarstvo unutrašnjih poslova niti nadležni tužilac nisu pokrenuli krivične prijave protiv ovih pomenutih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, već je to morala da uradi sama žrtva koja je u međuvremenu podnela krivičnu prijavu. I danas ovde za vas imam i novo pitanje iz ovog serijala. Naime, da li je istina da je Goran Papić vlasnik stana u nelegalno nadzidanom potkrovlju u novoj zgradi u Preševskoj 40 na Zvezdari od 160 kvadrata u vrednosti više od 200.000 evra i može li da dokaže poreklo ove imovine i da li je platio porez na ovu imovinu? Drugo pitanje odnosilo se na nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova koje mi još uvek nisu ni na bilo koji način odgovorile na moj dopis da kao narodni poslanik i nosilac javnih ovlašćenja dobijem mogućnost da posetim Ministarstvo unutrašnjih poslova i izvršim kontrolu nad tajnim nadzorom građana koji se vrše u posebnim odeljenjima Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, niko od onih kojima sam uputio ovaj dopis, ni direktor policije Vladimir Rebić, ni načelnik službe, odnosno uprave za kriminalističke policije Dejan Kovačević, niti načelnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ilija Kodoba nisu odgovorili na moj dopis i ovaj zahtev koji sam im izneo, iz čega mogu samo da zaključim da imaju nešto da kriju i da zapravo su tačne moje ocene da odeljenje za posebne akcije, takozvana OPA, koja je izmeštena i stavljena pod kontrolu Gorana Papića u službi za borbu protiv organizovanog kriminala, zapravo protivzakonito
prati i prisluškuje opozicione lidere, novinare, pa i svoje kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Pod 3, kao što znate, do dana današnjeg još uvek se nije oglasila niti Zagorka Dolovac, republički javni tužilac, niti Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal, na moje mnogobrojna pitanja o tome kada će pokrenuti istragu i uhapsiti Nebojšu i Branka Stefanovića u vezi sa organizovanim kriminalom i trgovinom oružjem u Krušiku i kada će uopšte nadležni tužilaštvo u Srbiji početi da se bave kriminalom i korupcijom u vrhu aktuelne vlasti. Konkretno, ono najvažnije pitanje zbog čega je predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić završio u bolnici i ja ga danas ovde ponovo ponavljam, jeste pitanje šta je tadašnji radnik Telekoma Srbija Branko Stefanović, otac ministra policije, radio 2017. godine u radno vreme u državnoj kompaniji Namenske industrije Krušik u Valjevu kao član delegacije privatne firme koja se bavi trgovinom naoružanjem. Ono što je, čini mi se, posebno prećutano, pa i od vas, poštovane kolege novinari, i u medijima u Srbiji, jeste pismo Suzane Vasiljević Ivici Dačiću iz 2010. godine, u kome zapravo ona raskrinkava svo katastrofalno stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pa evo da citiram još jednom Suzanu Vasiljević iz toga pisma, koja kaže da bivša prostitutka vodi kadrovsku politiku u Ministarstvu unutrašnjih poslova i citira reči Ivice Dačića, s kojima se ja, naravno, apsolutno slažem, da je MUP postao grozna institucija i da pravi ljudi zbog šljama ne mogu da dođu do izražaja. Dakle, postavlja se pitanje zašto niko od aktera ove afere, ni Suzana Vasiljević koja je uputila pismo Ivici Dačiću, ni Ivica Dačić koji je očito oterao Suzanu Vasiljević iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ni Aleksandar Vučić, čiji je Suzana Vasiljević danas savetnik za medije, ne smeju da progovore o ovome pismu, jer ovo pismo zapravo pokazuje kako funkcionišu institucije države Srbije iznutra, od Dačićevog do Vučićevog kabineta danas. I naravno, pošto oni nisu bili spremni da dokažu autentičnost ovoga pisma, ja sam naravno uvek spreman da izađem sa konkretnim dokazima, pa tako evo prilažem fotografiju iz službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, iz elektronske prepiske lično Suzane Vasiljević, u tom trenutku zaposlene po ugovoru u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a i njena diploma i svršene studije su takođe pod velikim znakom pitanja. Naime, tog 5. jula 2010. godine Suzana Vasiljević šalje 3 pisma, odnosno 3 verzije istog pisma Branku Lazareviću, čuvenom šefu kabineta Ivice Dačića, i moli ga da on izvrši korekcije u tim pismima pre nego što ih ona uputi Aleksandru Vučiću, današnjem njenom šefu, već Ivici Dačiću, njenom tadašnjem šefu. Ovo možete proveriti naravno i u arhivi i na službenom serveru Ministarstva unutrašnjih poslova, a evo ga upravo taj izvod iz elektronske prepiske Suzane Vasiljević od 5. jula 2010. godine sa službenog mejla Ministarstva unutrašnjih poslova i upravo vidite ovde ova 3 mejla upućena Branku Lazareviću, dok su naravno sve ostale njene vrlo interesantne prepiske takođe u ovom slučaju zatamnjene i o svemu tome ćemo naravno govoriti nekom drugom prilikom, o prirodi njenih odnosa sa raznim stranim obaveštajcima i o prirodi uopšte funkcionisanja Suzane Vasiljević od Dačićevog do Vučićevog kabineta. Ali sada se zadržimo na ovom pismu koje još uvek nije ozbiljno tretirano u našim medijima, a koje evo ja ovde nudim i dokaze da je zaista u tom trenutku poslato prvo Branku Lazareviću na korekcije u 3 mejla od 5. jula 2010. godine, a evo pozivam Ministarstvo unutrašnjih poslova da potvrdi istinitost ove informacije. Jedini odgovor koji sam zapravo dobio posle svih ovih epizoda serije Kriminalni krugovi jeste jedan tvit narodnog poslanika Vladimira Đukanovića od pre neko veče, koji je, verovali ili ne, objavio tužbu
protiv mene koji je Trećem sudu u Beogradu podneo Jugoslav Petković, današnji direktor Jugoimporta SDPR-a iz Srpske napredne stranke, a da ja kao tuženi još uvek nisam dobio tu tužbu i istovremeno Vladimir Đukanović protivzakonito objavljuje i moju adresu stanovanja, čime zapravo na neki način ne obeležava kao metu posle svega ovoga što sam izneo ovde u holu Doma Narodne skupštine. Isto se desilo i sa koleginicom, narodnim poslanikom Marinikom Tepić, kojoj su juče botovi Srpske napredne stranke na internetu takođe i slikali i objavili mesto njenoga stanovanja gde živi sa porodicom, tako da je očito da će koleginica Marinika Tepić, a evo i ja, biti mete kojima će se Srpska napredna stranka baviti u nastupajućem periodu zbog svega onoga što iznosimo o njima i njihovom kriminalnom i koruptivnom režimu ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Naravno, ne mogu nas i neće nas ućutkati, samo nas još više motivišu da se borimo protiv ove kriminalne, izdajničke i lopovske vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. I na kraju, još jedna veoma važna inicijativa koja je pokrenuta od strane 4 narodna poslanika Srpskog pokreta Dveri, dakle kolega doktora Dragana Vesovića, magistra Ivana Kostića, Marije Janjušević i mene lično. Radi se naime o ovom zvaničnom zahtevu Ministarstvu prosvete u Vladi Republike Srbije da se hitno formira nezavisna i nepristrasna komisija koja bi ispitala validnost doktorskih disertacija ministra policije Nebojše Stefanovića i aktuelne guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković, koja je, da ne zaboravimo, i zamenik predsednika Srpske napredne stranke. Dakle, s obzirom da su ove dve ličnosti pod krajnje sumnjivim okolnostima doktorirale na privatnim univerzitetima, jedini ko može ozbiljno da izvrši inspekciju i da utvrdi šta je istina po pitanju njihovih doktorskih disertacija jeste Ministarstvo prosvete, nadležna prosvetna inspekcija, nadležno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta visokog obrazovanja i vidjet ćemo da li će ministar Šarčević zapravo raditi svoj posao ili će stati u zaštitu plagijatora kao što je Siniša Mali, njegov kolega iz Vlade Republike Srbije. I ono što je veoma važno reći jeste da su 3 najbliža saradnika Aleksandra Vučića lažni doktori nauka, lopovi koji su ukrali tuđu intelektualnu svojinu i da svi oni moraju zajedno sa onim koji ih je postavio na ta mesta, koji sve vreme gura i štiti predsednikom Srpske napredne stranke, da odgovaraju za ovo što je urađeno. Zato i lično pružam punu podršku protestu koji je inicijativa Ne davimo Beograd najavila za danas u 18 časova ispred Ministarstva finansija, jer Siniša Mali zaista više ni jedan jedini minut ne sme da ostane ministar u Vladi Republike Srbije posle dokazanog plagijata doktorskog rada i praktično krivičnog dela zloupotrebe i krađe tuđih autorske imovine i autorskih prava. Ono što želim na kraju da kažem jeste da ovaj serijal Kriminalni krugovi u vrhu aktuelne vlasti ima za cilj da ukaže na to koliko je duboko ovo korumpirana država i koliko su duboko sve državne institucije dovedene u pitanje zahvaljujući političkoj mafiji koja vlada Srbijom. I upravo je to razlog zašto me je tužio Jugoslav Petković, direktor Jugoimporta SDPR-a, naprednjački direktor državne firme koji je za nekoliko godina prepolovio prihode i profit ove firme u negativnom smislu, koji je dakle na tragu uništavanja Jugoimport SDPR-a, kao što je njegov prezimenjak Mladen Petković uništio Krušik, pa sada prešao da uništava Zastavu oružje gde je trenutno direktor. Podsjetit ću vas, između ostalog, samo na jedan zanimljiv detalj iz biografije Jugoslava Petkovića. On je naime u svoje vreme bio suvlasnik dnevnog lista Pravda, koji je ostavio u milionskim dugovima, a vrlo je interesantno komu je bio kolega suvlasnik u dnevnom listu Pravda, lično Nemanja Stefanović, brat ministra policije Nebojše Stefanovića.
Sada vam je jasno zašto govorimo o političkoj mafiji, jer Srbijom zapravo ne vlada Vlada Srbije, već ljudi iz senke koji zajedno sa svojim kumovima, očevima, braćom vladaju državom, vladaju privrednim aktivnostima, vladaju kriminalnim aktivnostima i bave se najrazličitijim, mafijaškim aktivnostima koje jednostavno pokrivaju vladajuća Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije. Jasno je zašto Ivica Dačić ćuti zbog pisma Suzane Vasiljević, jer raskrinkava zapravo vladavinu Ivice Dačića i njegovu vlast u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jasno je zašto ćuti Suzana Vasiljević i najradije bi se verovatno odrekla i ovog svoga pisma koje je procurelo u javnost, ali sada to ne može. Ali nije jasno zašto ćuti Aleksandar Vučić, jer je Suzana Vasiljević u ovom trenutku njegov savetnik za medije i posle njega u ovom trenutku funkcioner ove vlasti koji se najviše eksponira u javnosti i koji je praktično postao portparol predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Dakle, budite uvereni, poštovani predstavnici medija i svi oni koji naravno će biti informisani o ovoj trećoj epizodi kriminalnih krugova, da nema nikakvih šansi da odustanemo od ispitivanja kriminala i korupcije u vrhu aktuelne vlasti i naravno od našeg obećanja da će svi oni morati da odgovaraju za ovo što rade. Dakle, borba za smenu ove vlasti nije samo borba za smenu vlasti da bi došla neka druga vlast. Ovo je borba za smenu kompletnog korumpiranog sistema koji ovde traje decenijama unazad. Ako ne budemo pozvali na odgovornost i ako ne završe u zatvoru oni koji su nas opljačkali u prethodnim godinama, džaba smo krečili i takve nam političke promene nisu potrebne. Ako posle političkih promena u Srbiji ne vidite u zatvoru Željka Mitrovića, Dragana J. Vučićevića i tome slične novinare u civilu, a zapravo agente Bezbednosno-informativne agencije i one koji su zapravo vladajući novinari vladajućeg režima, onda zaista ništa nismo promenili. Zato je izuzetno važno da sa političkim promenama dođu i zakonske promene koje će omogućiti formiranje jedne ozbiljne policijske jedinice koja će se baviti kriminalom i korupcijom, jednog ozbiljnog tužioca za specijalnu korupciju i visoki kriminal u vrhu vlasti i naravno mogućnosti da svi oni časni policajci, časni tužioci i časne sudije koje ima i danas i u ovom sistemu mogu slobodno da rade svoj posao i da oni koji su učestvovali u kriminalu i korupciji za to i odgovaraju. Hvala vam, izvolite ako ima vaših pitanja. Izvolite. Mislim da je sve što je imalo da se kaže na tu temu su rekle njene kolege iz udruženja Jedan od 5 miliona i da je, mislim, sa tim stavljena tačka na tu temu. Koliko je meni poznato, Jelena Nosonović već više od pola godine nema nikakve veze sa organizacijom protesta i udruženjem Jedan od 5 miliona. Izvolite. Naravno da su protesti Jedan od 5 miliona politički i oni ne bi imali nikakvog smisla da nisu politički. Znači, kao što znate i kao što je, mislim, i smisao tih protesta jeste ujedinjenje svih opozicionih snaga u jedan veliki narodni opozicioni front protiv ove vlasti. To znači i studenata, i javnih ličnosti, i političkih stranaka, i udruženja građana, i svih onih koji su danas protiv aktuelne vlasti. Ja u tome ne vidim ništa sporno, naprotiv, to je jedini način da zaustavimo ovu kriminalnu i lopovsku vlast. Svi kao jedan, kao što je uostalom bio i slogan protesta od 13. aprila i evo, ja sa posebnim, ovako da kažem, jednom vrstom obaveze, ali i odgovornosti, smatram da je ono što nas čeka u naredne 2 subote finale svega onoga što smo neki način radili u ovih godinu dana, jer godinu dana opstati svake subote u Beogradu na protestima jeste jedna velika stvar. Ja se koristim i ovom prilikom da čestitam svima
koji su učestvovali u organizaciji ili samim protestima i u svim ovim protestnim šetnjama za ovih godinu dana u više od 100 gradova i opština Srbije, a posebno evo u Beogradu, gde 52 subote za redom, puni godinu dana, uskoro obeležavamo kako smo na ulicama i kako se ne mirimo sa ovom kriminalnom vlašću. I mislim da je to zaista jedan izvanredan podatak i da stvarno treba skinuti kapu svima koji su dali doprinos da ti protesti toliko dugo traju i da pokažu tu vrstu građanske hrabrosti i neodstupanja dok stvari ne isteramo na čistac. Ja mislim da smo sa dve zaista najkrupnije afere, a to je Krušik i odgovornost ministra policije kao drugog čoveka Srpske napredne stranke i države i plagijat Siniše Malog i naravno dokazana krađa tuđe intelektualne svojine, veoma blizu da sve ono što smo godinama tvrdili, a to je da iza više od polovine Vlade Republike Srbije stoje razne kriminalne afere, sada i čitava javnost zna i siguran sam da se na taj način približavamo konačnom obračunu sa ovom vlašću. I mislim da je izuzetno važno da građani Srbije shvate koliko je važno da izađu na ulice i suprotstave se ovoj vlasti. Dakle, Aleksandar Vučić neće pasti dok mi ne ustanemo. I to je moj odgovor svakome građaninu Srbije koji me svaki dan na ulici pita pa dokle će ovo trajati, kada će ovi da odu, kada ćete ih skinuti. Moj odgovor je to ne može niko od nas samostalno da uradi, ni studenti, ni političke stranke, ni javni ličnosti, jedino svi zajedno možemo skinuti ovu vlast. To je ujedno i moj poziv, naravno, za subotnji protest u Beogradu. Naravno da ne. 1 od 5 miliona kao udruženje građana i kao studentska ekipa organizuje proteste već godinu dana uz našu veoma otvorenu javnu podršku i učestvovanje. I ne vidim šta je tu sporno. Ja mislim da ti mladi ljudi rade izuzetnu stvar i da im treba pružiti svaku vrstu podrške. Kogod može da ih podrži, ja ga pozivam, treba ih podržati. Potpuno javno i otvoreno, jer to što su oni uradili i što rade, njihova hrabrost i njihova spremnost da se bore protiv ove vlasti, to je jedan veličanstveni herojski čin i svi treba da ih u tome podržimo i naravno da ih zaštitimo od ove vlasti i svega onoga što su preživeli organizatori protesta u Srbiji. Samo njih 10 je i prebijeno od strane ljudi bliskih ovom režimu, što vam jasno govori u kakvim uslovima danas deluju opozicioni aktivisti u Srbiji. Pa vrlo jednostavno, u Ministarstvu unutrašnjih poslova sede izuzetno časni i pošteni ljudi kojima je muka da gledaju u šta se pretvorilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako kaže Suzana Vasiljević, u kome kadrira bivša prostitutka, ili kako kaže Ivica Dačić, gde pravi ljudi ne mogu da dođu do izražaja od šljama koji je na vrhu Ministarstva unutrašnjih poslova, od ljudi sa kupljenim diplomama, od članova Srpske napredne stranke koji su preko ikakvog reda, bez ikakve policijske škole kao Goran Papić došli na najviša mesta. Dakle, ja sam rekao i ponovit ću, više od 90% službenika Ministarstva unutrašnjih poslova su časni i pošteni ljudi koji profesionalno rade svoj posao. Problem je ovih 10% kriminalaca i lopova u Ministarstvu unutrašnjih poslova i naravno da brojni ljudi koji čine danas Ministarstvo unutrašnjih poslova prepoznaju ovu moju borbu za budućnost Ministarstva unutrašnjih poslova, da odvojimo kriminalce od časnih policajaca i da naravno od svih tih ljudi redovno dobijam različite informacije kao što je i ovaj izvod iz prepiske Suzane Vasiljević iz 2010. godine. A sad to je na vama da protumačite. Što se mene tiče, ja sam vam sve rekao. Izvolite. Ako me pitate o nečemu što je rekao najveći lažov u istoriji srpske politike, ja zaista nemam nameru da odgovaram na te nebuloze. Aleksandar Vučić je političar koji ne ume da izgovori istinu. Aleksandar Vučić je prekršio sva svoja predizborna obećanja i uvek radio suprotno od onoga što je rekao da će uraditi.
Evo, podsjetit ću vas na primer isto tako najavljene deklaracije Srbije i Republike Srpske, koja je trebalo na Sretenje neke od prethodnih godina da bude usvojena i u parlamentu Srbije i u parlamentu Republike Srpske i koje je trebalo da govori o nekim nacionalnim interesima srpskog naroda s obe strane Drine. I šta se desilo? Pa naravno, ta deklaracija nikada nije usvojena ni u parlamentu Republike Srpske, ni u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, nemojte me više uopšte pitati šta mislim o nečemu što je najavio Aleksandar Vučić, patološki lažov koji ne ume da izgovori istinu. Dakle, neozbiljno i nema razloga komentarisati bilo koje najave Aleksandra Vučića. Jedina tema, tema svih tema, i za vas kao novinare, i za nas kao političare, i za kompletnu javnost, jeste afera Krušik i kako je uništena državna firma i Krušik i Jugoimport SDPR, a kako je profit prebačen u privatne firme trgovaca oružjem koji su bliski vrhu Srpske napredne stranke, a konkretno jedan od njih koji je pregovarao u Krušiku u ime privatne firme koja trguje oružjem je i otac ministra policije, koji pritom izdaje dozvole za trgovinu oružjem tom istom svom ocu. To je tema. Nema drugih tema u Srbiji. Samo odgovornost Nebojše Stefanovića i odgovornost Siniše Malog. Sa padom Nebojše Stefanovića i padom Siniše Malog pada i Aleksandar Vučić, koji ih je godinama gurao, štitio i stajao iza njih, tako da će morati da snosi punu odgovornost za njih, što znači i njegova ostavka, i njegova smena, i njegova krivična odgovornost, jer je ova vrsta trgovine oružjem od strane privatnih firmi na račun državnih firmi počela od trenutka kada je Aleksandar Vučić bio ministar odbrane nakon dolaska na vlast 2012. godine. Dakle, glavni čovek koji sve vreme stoji iza svih ovih trgovaca oružjem je Aleksandar Vučić. I ne znam kako to ni vama novinarima ni javnosti nije jasno. Nema trgovine oružjem u Srbiji bez Aleksandra Vučića. Od trenutka kada je bio ministar odbrane i kada je sve počelo od 2012. do danas. Da li bilo ko od vas veruje da Nebojša i Branko Stefanović trguju oružjem bez saglasnosti Aleksandra Vučića? Da li bilo ko od vas veruje da Slobodan Tešić, sponzor i donator Srpske napredne stranke, koji je garantovao za bankarski kredit Srpske napredne stranke u Univerzal banci 2012. godine, trguje oružjem bez saradnje i odobrenja Aleksandra Vučića? Zašto oni ne smeju da odgovore ni na jedno od ovih mojih pitanja? Da li je Slobodan Tešić garantovao za kredit Srpske napredne stranke na izborima 2012. u kasnije propaloj Univerzal banci? Da ili ne? Ako je odgovor da, šta su oni bili dužni Slobodanu Tešiću i kako je nakon toga dobijao dozvole za trgovinu oružjem? Zašto je bio u delegacijama ministra odbrane Aleksandra Vučića u inostranstvu, iako se nalazio na nekim crnim listama Ujedinjenih nacija? Ali to je posebna tema, ali hoću da vam kažem, vi novinari ste dužni da ove teme isterate na čistac do kraja. Vi novinari svaki dan treba da postavljate ova pitanja Aleksandru Vučiću, Nebojši Stefanoviću, Branku Stefanoviću, koji se nijednom do sada nije oglasio. A ima najmanje 5 firmi koje je otvorio pre ili posle penzionisanja zajedno sa Goranom Todorovićem, vlasnikom GIM-a. Pa hoćemo li konačno ispitati taj kriminal i korupciju u vrhu ove vlasti? Mislim da je ogromna odgovornost i na vama novinarima i na nama političarima da ne dozvolimo da ova afera bude zataškana sa nekakvim lažnim ruskim špijunima i ne znam kakvim drugim praznim pričama koje zapravo služe da bi skrenule pažnju javnosti sa kriminala i korupcije u vrhu aktuelne vlasti. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Ako ne, da ustupim vreme kolegi Aleksandru Martinoviću, koji se očito pripremio da nastupi odmah posle mene. Hvala vam pažnji svima.